2 Kings, chapter 10. Amakhosi Esibili, chapter 10. Amakhosi Esibili, chapter 10, and Exodus 20. Amakhosi Esibili, chapter 10, and Exodus 20. Exodus 20, from verse 3 to verse 7. From verse 3 to verse 7. Exodus 20. Scanning. Exodus 20. Exodus 20, verse 3 to 7. Yona ifundeka ngale ndlela. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwalo. Ungazenzeli izithombe ezibazileyo namfanekiso wokuzezulwini ngaphezulu nokwesemhlabeni, phansi nokwesemanzini, phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abazizinkulungwane abangithandayo bagcine imiyalo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayi kumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Hallelujah. Amakhosi uyofunda masesiqhubeka phansi. So bazalana namhlanje la angazi vele into kulula kubike yona lekho ngayishintsha. Hallelujah. Nkulunkulu enhlizweni yami sonke isikhathi ubekile ukuthi he is the only God. Hallelujah. Jehova odayiswe nomhlaba uye kuphela uNkulunkulu. Kungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Hallelujah. Eziqhubeka inkosi uNkulunkulu ngiqaphela kakhulu empilweni yami ukuthi angihlangani nomunye uNkulunkulu. Yena yedwa enguJehova. Ngimkhonza raw as it is, pure as it is, in his holiness. Kulasibusise egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Kamana wabamba leyo ngidila ngidingo nezojwayele uma wena usuka ngotheni God the creator, him and him alone. Angifuni omunye uNkulunkulu. Ngisho kulelo mangivuse ebusuku ngokutshela ukuthi angifuni omunye uNkulunkulu. Jehova yena yedwa. Bonke abadala izulu bahlulekile. They have come to fix and destroy, but the God who created this world is ukhonza yena egameni likaJesu. Hallelujah. uNkulunkulu la uphuza abantu abakaIsrayeli emva kokuba baphumile eGibhithe egameni likaJesu. Izolo sike safunda lezwi. So-ke ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umbekile nasenhliziyweni nanamuhla. You shall have no other God before or besides me. Awungeke wabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Kusho uJehova. Hallelujah. Akathumela ingelo sizositshela. Kusho yena utshela thina. Usikhipha ngisho eboneni. Wasikhiphe kuwini. Noma abantu behave sibakhishwe kanti bakakhishwa. Basesekhona lapho. Bali bahamba endleleni kaNkulunkulu beletha esibakhishwa. Wona ukhuluma nalo okhishiwe. IBhayibheli ukhiphe eGibhithe. Uthi ungasabuyeli eGibhithe. Ungasabi nakudlelwane eGibhithe. La kusekhona uNkulunkulu uyanibalekisa. Akusimnandi, akusikuhle eGibhithe. Uyababa eGibhithe. Bayizwile le ndawo kaIsrayeli. IBhayibheli for 400 years bevalelwe eGibhithe beyizigqila zaseGibhithe. 400 iminyaka bekhona akusilula. Wafa okhokho babo bafela lapho. Wafa zonke izizukulwane zabo zafela lapho emphekweni. So uNkulunkulu wabasiza the generation upon we keeper. Yiyo kumele yazi
haleluya, wabakhipha ukuthi philani nihambe nimkhonze kahle, nikhombise ukuthi kuNkulunkulu onikhiphile eGibhithe. Sometimes ukumkhonza kwethu uNkulunkulu asimkhonzi njengomuntu osikhiphe ekuthrepe wona ingqondwana mawungasinisa leyo bantu ungaleze okumele ikhonele alisimuntu yabona ithrepe ayisimnandi ugibe alisimunandi uNkulunkulu ekhiphe ugibe kumele ubaleke ungasabheke emuva. So uNkulunkulu shall not make a sort of any graven image, ningazenzeli izithombe ezingaziweyo namfanekiso wokusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nasemanzini ngaphansi, anizenzeli leyo mifanekiso, kodwa niyibukela nimkhonze ningakhohlwa uNkulunkulu Kristu owagelisa ikhanda lakhe ekuphekela thina, wachithela igazi lakhe efela thina. But people bayamkhohlwa baphinde bamlimaze baphinde bambethele ngezinto abaphila phakathi kwazo. uNkulunkulu mina uNkulunkulu angifuni umuntu azenzele umfanekiso wokusezulwini, amagama amaguqi phambi kwanoma yini ekuthiwa le uyikhonze. Ngisho bakutshela okhokho bakho bakutshelile ekhaya ukuthi kuyasebenza, nawe ubonile ukuthi kuyasebenza, kodwa ngila ukhishwe eGibhithe esopeni, uyazishiya lezo zinto, uyazibana nalezo zinto, ugijimela kuNkulunkulu ubambe yena. Ulinkosi lapho bekukhona bengingakwazi ulifike empumelelweni yami, kodwa ngiyabonga sokukhululile sengizohamba nawe ngikuthembe. Uthi ungakhothami komunye uNkulunkulu, ungamkhonzi. NginguNkulunkulu wakho onomona. uNkulunkulu ukhuluma kahle akafiki uthi nginomona. Yabona mawushade umfazi indoda awuvumi ukuthi umfazi abe nabanye amadoda, umushade indoda umfazi awuvumi ukuthi indoda ebe nabanye abafazi. And awusithi ukuthi sibeka baneqiniso lokuthi vele ijelasi kunayibekile ebantwini ababili abashadile, ngoba umshado ukhombisa thina noNkulunkulu. uNkulunkulu usenze saba ngabaJesu, usenze waba umyeni wethu, thina saba ngabomakoti bakhe siyibandlala. So akekho umuntu ongavuma umakoti bakhe abe neyindoda. So uJesu uNkulunkulu uthi ningabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwakhe, ningazenzeli izithombe ezibaziweyo ngokusemhlabeni nokusezulwini nokungaphansi komhlaba, ningabi nabudlelwane nabo egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Awuyikhothami komunye uNkulunkulu. Haleluya. Awuyikhothami komunye uNkulunkulu. Mawutholakala ukhothama komunye uNkulunkulu, uNkulunkulu uthi mina ngibala ububi baboyise ngibhalele kubantwana. Lawo ukhona manje kubaleka ububi baboyise empilo yakho, bobaba bakho bokhokho bakho, kubaleka lokho bubi kuzwe izizukulwane sesithathu nesesine salabo abangizodala. Athi uNkulunkulu bese kwenzela ukusa abayizikulumane abagcina imiyalo yakhe. So sisikhathi la siphila khona impilo yethu ingaphumeleli kwenziwa yilabo abahambe phambi kwethu, laba abadala kithi bakhethe uNkulunkulu kabi, bayekele izwe elishoyo ukuthi ungakhothami uNkulunkulu. People are bowing to other gods, bakhothame bejabulile, bakhothame bezazi ukuthi ngiyakhothama, bayazana bayabona ukuthi ngiyakhothama kulo Nkulunkulu. Kodwa ukuzikhuza ukuthi how can I bow to this God? Uma ngabe khona bagobisa ikhanda lakhe wafa kakhulu ngenxa yakho. uNkulunkulu akusebasifusise ungakhohlwa. uNkulunkulu benzele ukusa abayizikulumane abagcina imiyalo yakhe. Uma wena ufuna ukuphuma kulento leyenziwa bokhokho bakho la bakufaka khona, uNkulunkulu uthi mina nomusa ngingakwenzela umusa. Yes, nomusa ubele ukukhona every day wenziwa musha, but people they refuse ukuthi basebenzise lo musa. Bayala abantu bahlezi uNkulunkulu bahlaliswe izwi lomuntu abakhuluma egotsheni Sathane athi waphuma la wafa wena, akunakufa kuKristu. Haleluya. kuJesu siyavikelwa, siyavikeleka masifike kuye. Ungathuswa amazwi athi waphuma izinto wena yafa. uNkulunkulu akusebasifusise ayiphe indlela. uNkulunkulu ufuna izwe lakhe
lihlanzekile, funa abantu bakhe beqinile. Uyabuya uJesu ukulanda ibandla lakhe, ubheka ngathi kudala, bari uyabuya azolanda ibandla lakhe. Uma kuthola uguquka komunye uNkulunkulu, shisa ibizo lakhe, noma ngabe uguquka ebusukulele, uguquka uguqile komunye uNkulunkulu, vuka ekuseni ulwe ukuthi I will never bow to any other God. Akuzokhothama yayiyokela ezibona uguquke phambi kwayo, khothama uyibize ngoNkulunkulu. Bayeke abakhothama ahlale esikalweni usifa, bakhothame kuye baze babe proud ukuthi mina ngirepota uLucifer, bajabulise yona. When God is there, when Jesus died for them, abavuka ekuseni bakumelapha nje nomphefumulo ebawunikwe uJehova. Babevuka ekuseni badinga umphefumulo kaJehova, badinga ilanga likaJehova, badinga imvula kaJehova. Lo bangafuni ukumlalela athi abakhothamele, lo Sathane ukhothamelayo akanalutho angakusiza ngalo. Ngokusisiwe ozodinga inyanga kaNkulunkulu ongekavume ukukhothama kaNkulunkulu ekhaya likaJesu Kristu waseNazaretha. Lelibhayibheli verse 7, you shall not use or repeat the name of the Lord your God in vain. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova, ungaliphathi ngeze. Ukuliphatha ngeze ukuthi wena ukhuluma ukuthi isegameni lakhe kanti wenze okunye okungasikho segameni lakhe. So uliphatha ngeze, ulikhuluma lingakafanele. Bomele ukhulume lilo ube uphila lilo, balikhuluma lilo uweka wekuba ukhonza uNkulunkulu bayasho balukhonza uNkulunkulu. When God knows uliphethe igama lakhe ngeze ukimi ukhona nakwabani oNkulunkulu. Hallelujah. There's nothing uNkulunkulu azoyifixa empilweni yomuntu unless umuntu akhethe yena yedwa enguNkulunkulu. People bayakhandleka, bafuna ukukhululwa, bafuna deliverance left and right, but they refuse ukukhonza uNkulunkulu. Ezaba kufana nokususwa kwento kwesikhashana uma ngabe wena ungafuni ukushintsha the root cause empilo yakho. Ngoba inkinga yilo uNkulunkulu omunye la empilo yakho, bani uzofuna ukushintsha lo uNkulunkulu uJehova wena wedwa. Ufana nokuthi ulapheka okomzuzwana 1 2 3 uyabuyela mawusebenza grandpa district ingileke lesikhathi awungileke futhi bangcono namaphela yathula bari 1 2 3 ayabuya ngoba kukhona inkinga engaphansi kwalesifo ukuthi lekhanda lishaya kangaka nje mhlawumbe lesifo siphela kangaka nje kukhona esizwayo asikahle empilweni yakho efanele kusizwe phela ukulungisa ngaphansi lapho nakhona asikahle. Then you will see the move of God. You will see freedom, the taste freedom, and you are Africa. See, in another Kulu, I pray Kulu is that busy this day, Kulu is God, we have destroyer, we have the bad Jehovah, what we did at Kulu, Scatsar, so put the end of Yedra, according to Yedra, Scatsar Jehovah, Yedra. Melukonzo. Hallelujah. So we are talking about post. Mfunu kala inkomeje kaka sura la chapter 2 Kings chapter 9. Lapho ku chapter 9 iBhayibheli ikhuluma ngendoda uma sikhuluma sibheka emuva le sithola kukhona umprofeti Elijah siyamazi so iBhayibheli wabiza abantu baIsrayeli wabaletha endaweni bonke wabesathi nabantu bakaBhali beza abaprofeti bakaBhali nabaprofeti baIsrayeli beza. iBhayibheli wathi phakathi kwenu ake niveze ukuthi uNkulunkulu wenu Bhali muhle nani nimkhonzelani uBhali ngoba besekashiya uJehova wathi ungabi nabanye uNkulunkulu. iBhayibheli had to demonstrate phambi kuka-Elijah umprofeti bahluleka. iBhayibheli bahluleka ukuthi umlilo wabo wethu ezulwini uzoshisa i-altari lezinkunzi eyayibekwe lapho. iBhayibheli bahluleka yomile lenkunzi izinkunzi zomile babiza umlilo ubhala zangaphezulu. Kodwa iBhayibheli ngalesikhathi u-Elijah sekabiza umlilo kwe-altari
before awubize uthi kibo thelani amanzi phezu kwalena bathela amanzi phezu kwempomo beyimanzi izimpunzi zimanzi but Elijah called upon the fire ezulwini wawubiza umlilo wehla umlilo hlulekile uBhali wahluleka uqeda umlilo ubebizwa isibhebheli baze bazikrabha abantu bakhona bazikhatha bazisika nalesikhathi ukhatha usika then you must know ukuthi kunoBhali okhonzwayo ekusikweni kwakho ekukhatheni kwakho kunoBhali okhonzwayo egameni likaJesu haleluya ungavumi kube khona ikhathi emzimbeni wakho Bhali ululeka sewusikiwe waluleka uBhali sebasikile abantu bakhe waluleka ukwehla sebazimazile bakhiphe igazi but waluleka ufuna ukutshela noma kusiyanda kanjani it's not gonna help you uhluleka enjalo kuSathane when it's temporary solution but it's never permanent ulungiso kwesikhashana ekugcineni akufanele egameni likaJesu Kristu leli Bhayibheli Elijah wathi kubizeni mhlawumbe manje kakhulu memezani kakhulu bamemeza sangafuna ukubhala azange benzele lutho ekugcineni Elijah okay inikeze i-chance now it's my turn leli Bhayibheli wema wabiza umlilo phezu kwenkunzi yamanzi wabiza umlilo phezu kwezinkuni ezimanzi leli Bhayibheli fire came from heaven kwavela umlilo ezulwini and the voice ka-Elijah the prophet of God kwavela umlilo washisa lezihlatshelo washa waphela so lithi iBhayibheli nalesikhathi soshilo kuphela Elijah wathi no yabona sishilo sikhulumile you know it was worse because fire singathele namanzi lelo lona liyaqeda ukuthi even namanzi wayekawubisa Elijah esho ukuthi noma ngabe bekaba namanzi amanzi could mean nothing kulomlilo lo bezowubiza yingakho lasemanzini namanje asisabi ukukhuluma lomlilo ukhipha imamedi ngaphansi kwamanzi uyibeke la ihambe uve njengemamedi phambi kwamehlo imali ukuthi awuselahamba njani phambi kwabantu ngoba ujwayele ukuthi ngikwenze ebusuku lo or ngikwenza ngaphansi kwamanzi but umlilo can call upon that mermaid from the sea ibuye izoshosha la ihambe la sibhekile egameni likaJesu haleluya amandla asendelele kaJehova Elijah ngokwalo iBhayibheli wabulala abaprofeti bakaBhali wabachitha bonke bafa haleluya iBhayibheli ngokwalo Elijah endaweni yakhe Elijah prophet yankulunkulu Elijah abaprofeti number 1 uyiqalile Jehova uyayifeza yaqhubeka egameni likaJesu ungene Elijah umprofeti yankulunkulu iBhayibheli wazenza isimangaliso wakhombisa amandla wathole from the prophet Elijah iBhayibheli khona lapho wakhuluma noElisha wathi hamba uJehu ugcobe uzofika ubathole bahlezi ngaphandle enkundleni ungakhulumi lutho vele uthathe uJehu ungene naye enkangeni ufike ugcobe namafutha uNkulunkulu noJehu wayegcobela ukuthi isaqhubeka ngifuna ukuthi ayobulala once more iBhayibheli wamgcoba waphuma wagijima lo prophet Elijah wasala uJehu ukuze imibuzo kungani bekazofuna uthini lo prophet uJehu wakafuna ukutshela iqiniso so iBhayibheli lapho abesesoyasho sebayabona nakuthi ayikhona lo muntu lo bekezele izogcoba iBhayibheli baqala bamemezela uJehu inkosi kwaIsrayeli sekafike uAhab Jehu inkosi kaIsrayeli iBhayibheli khona lapho uJehu kanti Elisha wayegcobela ukuthi makahamba yobulala uJezebeli umka-Ahab Jezebeli wayengumfazi owayeyispirit esasifaka umoya kule ndoda engu-Ahab umfazi ophuma ngaphansi kwamanzi owayeinfluence u-Ahab ukuthi u-Ahab angahloniphi izinto zikaNkulunkulu Ahab amenzi kahle ezintweni zikaNkulunkulu so iBhayibheli uJehu uNkulunkulu wamgcoba ukuthi akayobulala uJezebeli iBhayibheli esakugcobile njalo uJezebeli ukubona ukuthi hayi lo uyangisolisa ngoba efike esangweni iBhayibheli uJezebeli wabuza ukuthi makuze ukuthula noma uzekani uJehu wathi akathula ngizeka yini
wabhaqa uJezebheli. iBhayibheli wavele efesiteleni azijulile egqokisile ama-makeup, ama-foundation, amasithabile enze konke ezifika ukuthi uJehova ambone, bangeke zifike kuJehova. Jehova wambona in her beauty, ezivalile, ezijulile, babe Jehova wakhokha uJehu wathi iBhayibheli uJehu wathi mbambeni nimbulale, bambulala uJezebheli. Ngoba nguye owayenza lenkosi Ahabi wayekumuntu kaNkulunkulu, bale wayenziswa kabi yilo mfazi uJezebheli. So wabulala uJezebheli. iBhayibheli njengoba kusho kaNkulunkulu wathi ngeke uJezebheli angcwatshwe, akazungene ethuneni, kodwa uzofa alale lapha igazi lakhe lichitheke phambi kwabantu bese likhothwa yizitha. Lezinto sakha ngeke sikubone ithuba. Wabanjena lokhu uNkulunkulu eshilo egameni likaJesu, wabulala uJehu. Simbona uJehu bazalwane eqhubeka manje. 2 Kings chapter 10. Hallelujah. Ngicela ufunde verse 7. 2 Kings chapter 10 verse 7. Wathi incwadi isifikile kubo, bawathatha amadodana enkosi bawabulala. Abantu abangamashumi 7 babeka amakhanda awo emanqumeni, bawathuma kuye eJezariyeli. Hallelujah. uJehu, hallelujah. uJehu uthi iBhayibheli emva kokuba uJezebheli ubhale incwadi uJehu. Ubhalela ukuthi lapho ekhaya lika-Ahabi kunamadodana wakhe angu-70. Amadodana ka-Ahabi lawo awakwazi ukuthi aphile. Ahabi ufile ngenxa kaNkulunkulu abakhonzayo. Inkinga yakhe wayengakhonzi yedwa, wayefaka nesizwe sikaNkulunkulu lapho efuna bonke bamkhonze. So iBhayibheli uJehu ubhalela ukuthi ngifuna lamadodana ka-Ahabi wonke oyi-70 niwalethe kimi, nilethe amakhanda wabo. Makuthiwa balethe amakhanda shukuthi abalethe sebafile phambi kukaJehu. iBhayibheli bababulala, bathatha amakhanda wabo bawamisa, bawathwala ngamahhashi bawamisa uJehu. iBhayibheli uJehu wawathatha wabeka esangweni egeyidini lika-Israyeli. So iBhayibheli abulawa banqamula amakhanda wabo. So-ke iBhayibheli sekabulele lapho uNkulunkulu masifunda kuverse 19. Wathi ekuseni waphuma wema wathi kubantu bonke, nina nilungile, bekani mina ngenzele inkosi yami unqobe. Ngayibulala, kepha ngubani ogenxe bonke laba na? Qaphelani manje ukuthi akuyi kuwela phansi lutho lwezwi likaJehova alikhulumayo uJehova ngendlu ka-Ahabi. uJehova wenzile lokho akukhulumayo ngesandla senceku yakhe u-Eliya. uJesu wayesebulala bonke abaseleyo bendlu ka-Ahabi eJerusalema, nabo bonke abakhulu bakhe nabazana naye nabaphristi bakhe, waze wangamshiyela noyedwa owasalayo. Hallelujah. iBhayibheli uJehu wabulala verse 10. iBhayibheli wabulala wabulala abafana abayi-70 baka-Ahabi noJezebheli. Wabuya futhi wabulala futhi amakhosi. Kuverse 11 iBhayibheli wabulala abangane ababejwayelene nabo bonke ababeseduze kwabo nabaphristi, wababulala nabo uJehu. Futhi iBhayibheli uyaqhubeka wabulala yonke into esele endlini ka-Ahabi
wayebulala, wababiza wathi hayi iBhayibheli wababulala bonke. Konke kwakusetshenziswe Ahabi. Inkinga yini? Wayexina lo moya kaBhali. Uma ubheka umoya kanjani amandla ngakhona, lo moya bazalwane ubamba abantu abathi thina sikhonza uNkulunkulu, ubabambe lo moya. Babathi bayakhuluka, ubabambe lo moya. Ubafuna abasebumnyameni, ubenzisa ubumnyama. Bangathi babalekele ethengiswe, uyabalandelela, ubalande. Yingakho ukuthi iBhayibheli uJehu wabona kufanelekile ukuthi ngisho nezihlobo zika-Ahabi, ngisho nabangani bakhe, ngisho nabajwayelene naye, bonke nabaphristi bonke mabafe ukuze lo moya ukwazi ukufa. Ngoba uma uzoshiya yedwa wabo, kwakusho khona ukuthi uzosala faka le-spirit. Ngoba i-spirit sihamba masinya ungene ebantwini, ungakakhulumi lutho nje, just ukukala nabo endlini. I-spirit sakho sikhona ukungena ebantwini ohlezi nabo endlini, bagcine bafana nawo, bagcina benza njengabo. Uyayibheka nje ukuthi la ngeke kusakhona ukudila nebhali. Uma sizoshiya abanye babangani baka-Ahabi, then angeke kulunge. Bonke ubungani kaJezebeli, bonke ubungani ka-Ahabi makusuke empilweni nakube clean. Yes, kodwa isikhathi sakuqala uNkulunkulu wayesebenza njani. Namhlanje unomusa akasho ukuthi abafe, bakuthi basuke mabaphenduke, mabashiye zonke indlela zabo, ngoba uJesu ubafele ngomusa wakhe. Hallelujah. Uma besiphila kulesa sikhathi, many would have died namanje egameni likaJesu, kodwa umusa uthini? Uliphenduka, shiya bonke, suka ezintweni zobumnyama, suka kuBhali egameni likaJesu. And the more sishumayela ukusuka, the more they become worse, the more they dedicate more, the more they are doing things abakazenze. Ngenxa yokuthi umoya unenkinga, bakhona abasele kwazalwa abanye phezu kwabo, bonakala indaba, wanakala konke, wabona baya phambili. uNkulunkulu ufuna abantu bakhe babuyele kuye. Kuyakhoneka ebazalwane, ungakabulawa nje, kodwa kuyakhoneka uphila nje, wenza i-decision ukuthi Nkosi ngibuyela kuwe ngempilo yami egameni likaJesu Kristu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngisho lezihlobo nabo bonke kwakhona wabulawa, wasuswa eduze kwe-Israyeli. Haleluya. IBhayibheli ngefemeli yonke eSamariya, they were destroyed by the prophet, by the king uJehu. IBhayibheli verse 18, akufundele verse 18. uJehu wabutha bonke abantu wathi kubo, uAhabi wamkhonza uBhali kancane, kepha uJehu uya kumkhonza kakhulu.